nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadiratul karim para alim ulama ingkang kula hormati Bapak lan Ibu Sohibul Hajat, ingkang kula hormati Ustaz Ega lan para undangan saya. Sepindah sumangga sareng-sareng ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah kanthi rahmat hidayah kita saged makempal wonten acara selapanan ing dalemipun Bapak Wahyu Dwi kangge putranipun inggih punika Raden Adi Chandra Kusumo. Salawatipun sholawat ugi salam dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados uswatun hasanah. Mugi-mugi kita pikantuk syafaatipun wonten ing dinten akhir. Bapak lan Ibu ingkang dirahmati Allah, keperan kula nasya elo Agianti minangka dimantoko kinen nglantarake rantaman adicara ing selapanan Dening Raden Adi Chandra Kusumo ing siang punika. Hadicara salajengipun nggih punika sambutan saking Bapak saking Mbah Kakung. Monggo kula semanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Ustaz Ega saha para rawuh sedaya ingkang rawuh wonten ing adicara selapanan menika. Sumangga kita semua akan wonten harsa dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kendurgahan lan kanugrahan. Inggih menika atur panuwun awit lairipun anak putu kula Raden Adi Chandra Kusumo. Matur nuwun sambutanipun Mbah. Monggo kita lanjut adicara kaping 3 yaitu mau sholat nabi lan maharukiyah ingkang dipimpin Ustaz Ega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara wa amtalatis samawati anwara wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istibsyara. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sallallahu sallallahu Muhammad ya Allah, Rabbi faghfirli dunubi ya Allah, bibarakatil hadi. Bikin kados wong sing kang sukses. Amin. Syahidillah ilana wa lahumul Fatihah.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Haji Coro kami sekawan yaitu panutup lan doa ingkang ini dumateng Ustaz Ega. Sak derengipun Haji Coro paripurna kula minangka penata acara nyuwun anggen sih ngapunten mbok menawi wonten ungkapipun anggen kula matur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakir, hamdan afi wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal kama yanbaghi. Sabrikal wajib sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa asil thawaba ma qara'nahu Qur'anil azim wa ma allalna wa ma sabbahna wa ma tawbanna wa ma sallaina ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan samilatan ila hadri habibina wa syafi'ina wa qurratina ayunina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi putranipun Bapak Wahyudi lan Ibu